Panapo Kimatoy Halawaku Omku Sansogwani dos kanainya Imatsotsu itmatsanya Senparat Posmu Zantungiga pudilunya Fihu kata diagi halum somnak Gitimponya totamos masabit Yatadognya kwa Siñot nadiskanau Wita Vanapo Kimatoy Halawaku Linakngos Linakse Halawan tuli naloku asego Interest yang bui kinalam ti must dispatch you Bula oni muloti sufficienti Wahu agak gagu agak slow Bisa bumutot sa para ukun sigi Ilapusnya kawan osun wani mosa Winay sa dulu bisa senapritaw Sinantusan ni matone Zagrasyosa Palawadu Linaloku Asego Palawan Tuli Naloku Asego Mafanyoku idine kimotsu names lomokai isikembri ispe malinguhi masoku kuntotui atiu I leave you kay gigi asa koku Zeus and matuwigi preaching siyam Sempre descobri na preciosa No igwi alasu iranomu Sa posigi tanu isongnya No igwi toduni
Matiku Pucha ko sugwe gwena Paraguahu Sarunge Amiresi Enotodu Palawandu Linalodu Asebo Palawan Kuli Nalodu Asebo Palawandu Linalodu Asebo. Buenas dan half a day. Buenas. Half a day looking for guys. Well, si Ignacio Cruz that first, tautohagat. Aba, may songa ni Fetsan Mafanyagu. So nga ni Fetsan ni Mafanyagu mo. Rapay exact date. Mo'y Mr. Fetsa 7:30. 7:30. 40. 3. 43 is it? Fetsa. Ay, na storm ko, no? Esta. 7:30 lanet. Kamanaw no 80 years old. It's then nice. July 30. July 30. Tanan na bunin nito no sa tafagtaig watu si Mr. Ike. Tautohagat. Tautohagat. Si nickname Faustinun Odru. Odu? Si Tataw. Yeah. Ene dyan nickname ni Odru. Fiwating iling nila na all the way. All the way. All the way. Kumunhasu i Charfauros brothers. Izigi unug si Ike la mala tata benaya talo tati dagwido kun sige mo na daw sangani didio sturanya ni taimano na matustigi da siha i porom fan edzag ni i kanta gifino sa moro sa para fatapuni i lingwahe magay disti finanyagunia adza awad mafananan first language para siya no primet na lingwahe primet na hula i tinungu niya logi adzo na hula man matu intirasaw niya pod i dandan dani kanta dan tagono siya lo tamano tutuhon mo niyan ekongo kastisya za malagwa do pusina para kahulo dan pun fan entertain no to perform tamano tutuhon mo niyan aga salay distituto nisti na disti elementary school 7 years old so with the tempo lo gagi intereso ni London ne pabe London malago ne pues actually sinanon di ukulele pues di ukulele pago tumadandan no gi PTA meeting na gi gi eskwela pues itu tono pues adala ko si Victor Silu talo pues manami pues tiapa matu si Tomin Silu pues itu nama Panyog Charfauros brothers lo then from there man holumangi politics the popular party stop building niya na Democrat Pago Democrat na dan territorial na Republican so sige kasi muna monta mo si Charfauros brothers na Raman mafata pabaraman meeting sa gina tempo bila na mass meeting o bibidan niya oh bonito na gina tempo mana family gina tempo mo si tao ay lo ene i tutuhan mo gi ukulele no ni i dandana no litera no sentro sindandan no ni mo gi radio gina radio lo tamano na matugi depursine puntutun man manggi kanta gifino samoro on fino English on translate ado siya na kanta gana on translate di kanta Amerikano estagwa uri not na kanta no tsotsogilo i tumutugi kanta actually si Sus Chamorro iling niya na si Sus Tilo Sus Chamorro esta mga pusog pa God rest his soul my brother you know lo pura finot Chamorro gitu pura finot Chamorro no atutugi good experience sa the story ni of ano what we went through
malumi japonês, yung malumi japonês, todo no siya kanta. Lo anay papargunaw gi 7 anyos na edad Finot Zamora kung kakanta gi eskwela siya na dinana politika. Ohi like we na tiempo na lan over the say an old song siya matutun na. Lan mampus Pati na tipos na malifo pa na nalakanta ka. Lo Finot Zamora, lo Fino English na. Fino English. Fino English tutun niya. Kasi doon na matusi sa tutun manggi. Tutun si Sustilo manggi na sa lana reform na. Sa gwisa na gaigi tipo si tungungo na Finot Zamora. Oh, si Sustamoro. Yeah, si Sustamoro na. Na ako tumagi pa na si Sustamoro. Ay palabras mo. Agad, sinapagod na ba natin sinyola kadi, obas, koba, gracias sa Diyos, manayo, misto gininago, go ahead and use it na. Dabulan na tawag pa ganun tempo, manasasabidi, obas, koba, yung ginapan na naatsalig na joke, naatsalig na palabra, masanga na yung pago, obas, koba, pas ginin, stun sustamoro, dyan hamzun, logi, gitituhon midyo ni urini hanat na kanta siya, Finot Zamora, tanti itunada. Even the melody? Melody, we made it ourselves. Si Sus Pago na muzi inisyo melody na. Itunada, pes guau Pago no muzi gigitola zan o arregla na, o arrange of Fino English. Na up to folk todo ni. Lo tamano na maktuzo gihin na tempo ni inhasu pa rin sa studio. Gininawa na kanta na tapos pambila na ito man wifit tinga at times ni offer mo mas mauling na kasi sige mo sugod if you bega iso studio na hindi para makota ang bigwini na ito ano para pamanadang gasto no para offer kaya sa katinan uso pes exact na ipago binamami uso ito sa in fact, mas studio gini papa. Gua kami nakat niya nene pero insect gino na project. Lang nakat na banda. Nakat la todo makin ani pamsuli. Itu siya na lana mangwagwa no bisa gitu tempo no. Malago 24 track studio milonan natin. Itu tunog 4 track no? 4 track. When we mix down the 2 tracks, right? Freshman yun ni 8 track. How did siya in record within a studio? Itutuhon? Tungay, time man. Tunga. Taga titumungo si Tom Time. Tropic set. Tropic set ato sa Ipan. Si Flora Bossa, si manudan ni si Miskla ni Mix Artist na. Mix Artist. Ito si Siñot at Miguel Laguan niya. Mangay is Laguan niya. Tudod rin na siya. Pues, kasi alay, you know. Si J.D. Crutch. J.D. Crutch, actually. Anay Pago-Babe studio. Bisa mo sa release. Kumakanta rin na buhay na. Like unique ang reason niya. Reason niya rin sa unique ang repression niya. Ito maluk sa mampusun nantigo. Lana na yung liga. Ito kumano yung salsa rekoniste. Pero usang gue na babe studio gue sabi din. Karaoke binayfin manglo. Tapi gigi magayad ita diskuputi no itaymano sti zona transition Finot Zamora na kanta. Distiadyo na tempo back in the early 70s is the Pauga na tempo. We're talking about 50 years later. Yeah. Ni imatulay kanya inandan. How do you tamano sinente mo para di tinilay ka Wala na tigof mauling masa pag na tempo ni tisina CD. Tapi mafatit na CD, mafatit na cassette, you know, niya off pa. Okay, kapag it comes on that cheap, like your cameras, you know, unggan dinansyon no sa distribution no distribution itamano po na hudgi publiko no manada siya na klase na media sources ni sino na set binano siya logi klase dandan ni matutsugi pagun ni iti manwebo siya na kantot Zamora ni manuhudong na yun na klase dandan sa kalan
guaha di no diferensya dyan itiniton mizo ni Oh, original music ni ah, Tsegwi, no? okay. Dyan no, tanto si J.D. Crouch, ano pag-humunzong aswa na fino Inglaterra pa sa pula pag-ugi fino Zamoro, no? Fino Tagano na Zamoro. klase. Loy Charfauros Brothers, waswa na no, todo ba? Original, tanto ito nada. Todo Todo ba? na Original. yung Sigui Yeah. original. Lo hafa mo na sa mo di pagay man hobinsito siya ni bulat talente loki para pag Oh, lan da mag-off unra yeah. i ligwahitan eh. Afa mo sinintem mo di pagay tamano ma-presenta di pumatugi kanta pes perform afa mo tamano do gi inasomo mat libyano para siya pagay na tempo pa di sign of the times mafananan ni they took advantage of na di manggagi siya pag na Yeah. tuklon. Again, most of it kalan translation na bidan niya na. Gua ji atsuli kanta i hit songs, you know, ni ji ma commercial sta na. Commercialized. Atsuli itu pagod sa personal manaholum is niya lyrics. The personally niya original It's not original music lo. Yeah. Tama ba? The original lo at least na. Yeah. You know, they're there lowland. Afa malugong mo parang hungok ni di man may siya ni manuzong i horinat na klaseng kanta siya gifinot sa moro. Pat tamano mo utungay sa nintem mo na gana ba na dinadiskan na nawaw di ma abaw i fino litera pas ma translado gat gifinot sa moro. Institut baw di na zo. Ngan di ay stotball na lo. Mangay ginay tilentenia na ki bueno gi kanta da pero ma so gi kanta gi minalagunya ni loki u aprebe no gi dasya na zan man maulik na man ka kanta pa tapunya man maulik na pagod na tipo man hobis apa ji obas ko ba dupul si sa bulan na tao to pagui man free on di pas muna ni punchline obas ko ba maungo ko dante gin susta moro gin si susta lo tamano gin mano magi ji obas ko ba gini kwala lo la si susta you know ana sutsugi to ne sio na di kada muzu obas ko ba bi to di tempo la lagdos di kada ofa gugud mama ko obas ko ba o pabentutun ta Luisio obas ko ba mga tsuma finu English tananay na bunin dito no lo i trademark and now i gestun sus tani i Charfauros Brothers sa utunguwa na no mapananan na do radio personality si Tunsus sa Moro radio show ginin hamzo ambi i Charfauros Brothers gi KUAM don sangoni fans di man hobinsito siya para di man malago siya na pero matsoning mo na i kultura dan i giinandan na banda pat masya hafa na manera no afa siyon sangonis di man hobinsito ni man ekungog may egas na programa ay an hafa sinintin mizo na ito sinintemo i parang kanta parang uzung no ini onimo sa inigi ni sainatay no di pusi sa zagin sinya on sonik mo na on continua mo na sa sempre on soda problema todra eno on soda problema mo na gi karira mo lo sa mo dinis sa mo sigana no ni no sa enay tayo no na klasi sempre on soda amono na gaigi ni natsimo sa izo na sinyong kuri pues put eno na manera continua sa tangin no stay kumanta malago mo continua sa inigi di pusima na imo ata na dunay na no klinaru dan agang no finutun sustamoro antes klaro dan agang obas ko ba lo tayo gi airi maniludan man ay nawo no istigi umbi talo mara tahusong mi programa dang kululu na sign na maasi dang mga lahat dan agreemento ni na ni tempo mo ni para ta pataw sing ginigi bonitong lugar esta magi na siyudad magay STE esta magi na sengsong Chalan Pago, Road of Today, no? The mga i hospitality mafananan dan i toludu i national niya pa na fanlalabian no da pero
umalik sinentin mami ni para tafangentos pago na bonito organ lo primetas ti unas tinapatigi in tsetsening muna na programa gi komisyon ni Finot Samoro da gi mafananan Linakngos Linakse da bula talo sa piu fan mattu ni Siñot entrevista gi tagidi na manera ni porona tungue di tamano iti tohonta kultura dan i tamano na imbilikeronia gi naman mattu gini magi sa makonsigi muna i gwinifenia dan i minalagu niya gwini gi para i taw-tawta dan i kulturata. Pues hasta otro bay, buenas dan half a day, tenga ti Canada, buenas dan half a day, adios, esta aquí, Obas Toba!